Mihango ya wonjoria ni thararire kwa ihinda taũni-inĩ ya Naikuru thutha wa SACCO igĩrĩ cia ũkui wa matatũ mwena ũcio gũkanĩrĩra nĩ ũndũ wa parking. Ngucanio ici gatagatĩ ga SACCO cia Njoroline na Njoro Egerton ciĩyumĩririe mĩaraho ya ũmũthĩ thutha wa matatũ ĩmwe ya Njoroline kũhingĩrĩria SACCO ĩyo ĩngĩ kwegemia ngari yao kĩwanja-inĩ kĩa matatũ. Huyu mtu ambaye anajiita Mwaura tumesikia kuwa ako na gari kama 5. Na gari kama hizo 5 huwa zinakata kila siku. Zinadhulumu members wale wengine. Na wale members wengine wanapopata shida wanakuja kwa management, which is wanaenda kwa chairman, wana raise complaint. Na sasa chairman aliona achukue hatua, ndipo maana hii vita ilianza. Juu gari ambazo zinadhulumiwa ni gari mingi sana. Na zile ambazo zinakata, na ukiangalia distance between kutoka hapa na Njoro ni karibu sana. Ya kwanza ikikata, by the time ya 3 inamaliza, ingine itakuwa imerudi. So unakuta kwa hii biashara yeye ndiye anasaidika through ako kwa county government. Na ndio maana leo tumesema tuweze kumaliza hii shida, kila mtu aweze kufanya biashara kama ule mwingine, soko huru. Kũringana na Makanga, arũgamĩrĩri a kĩwanja kĩu, ngucanio ici ikoretwo kuo kwa ihinda. SACCO itiganĩte ikĩgeria kwĩgaĩra kĩwanja gĩa kwegemia ngari ciao, gũkũ SACCO ya Njoroline ĩkĩorotwo gũkorwo icũngĩrĩirie bara ĩno yothe. Hii stage ambayo inapiganiwa hapa, huyu mwenye anataka kuchukua hii stage anafanya county, ni mfanyikazi wa county. Na kwa sababu anataka kutumia kifua na sisi wenyewe ndio waanzilishi wa hii, ndio maana tumekuja hapa na tumesema ya kwamba hakuna gari itafanya kazi mpaka sisi wote tukae chini tufanye nini, tuweze kuelewana. Asianze kutumia kirauni ya kazi kusema ya kwamba kwa sababu anafanya kwa county ataweza kunyang'anya watu stage. Hiyo tumekataa kabisa. Bara ĩno ĩrĩa gũthararĩtie mĩhango ya ũkui ĩhoririo nĩ maabitha a thirikari ya county makĩnyitanĩra na maabitha a borithi. Gũkĩrĩ ũguo, ene matatũ na SACCO nĩ morĩte thirikari ya county ya Naikuru gũthũrima biacara iria irĩ kuo taũni-inĩ ĩyo, kuona imaramari rĩu cioyete mĩeke ya kũnyamaria ahũri biacara. Watu wamekuja ku hijack stage wakishirikiana na MCA. Na huyu MCA ameanza kutumia vijana kuja kuhangaisha wafanyabiashara. Na ningeomba serikali ichukue nafasi hii kutoa kabisa hao vijana wenye hawana magari na wanakuja kusumbua wenye mali kwa stage zao. Ngiribotera mohoro ma Njata TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Muthoni wa Gatũma.